Jule tashi dile ngui mini blog la tiring Shanu la USA ro driving lesson thopji girila genluri gi topja simbo stang sa tenanga sula tiring India market ro khordo boden tene yiro wajilo gona sabji na chala mena ya bo thopdo tene nanja shuman those hindi lu mena nyembo stang bara tene tiring waja sabji mena nyebe tene I market tu chemo do botera tene pura khorji tiring achar jingin samjo achar ge jam dollar pe do botera tene khang achar simbo yijini ha gona mindo achar na mambo minando tene Shanu tiring giri minando tene khonsana tiring tea party stang sa tene waja dukan pura khorji tene dal jinyo goralo tene waja iru gona dal pura thop dodara tene tiring dawani sumi shopping mina pede tene waja market pura khorji tene khwanje sane idoro jagari topcha sa simbo jogasa tene chala pura model bolo chuji tene waja saudi thali sarbude tene tora topcha chu simbo do ba khala chu kyang simal mindo tene ingwi favorite topcha indo tene gen lurisana tiring khong jinda begin sa tene Shanu namo dobara jinda yolo tene itopcha sasana labon nyo sana minang simbo kwa tene jule namo toge tene tiring kibo mina jonjo tene Shanu la kongre